ماہ سیام کن یمن دہن دوران اکثر لوگ ببر بیل تریش چبان. ببر بیلس اردو پٹ تخمہ بالنگا ونان تو دپان ببر بیل کن 58 گرامن من 170 کیلوریز، 12 گرام کاربوہائیڈریٹ، 4.5 گرام چکنائی، 10.5 گرام فائبر، 0.6 ملی گرام میگنیز، 265 ملی گرام فاسفورس، 177 ملی گرام کیلشیم علاوہ وائٹمن، معدنیات، آیوڈین تو تھائمائن موجود آسان. تو امہ علاوہ دپان ببر بیلس مز واریاہن قسمن ہند اینٹی آکسیڈنٹ تہ آسان. میکسیکوس مز ببر بیلس پہ تحقیق تل ننان ات مز قدرتی فینولک اینٹی آکسیڈنٹ ہند مقدار دگنے آسان. یہ جسمس مز فری ریڈیکل بننے عملہ رکاوان تو اکہ طرف یہ ژمہ خاطر سٹھا مفید تو دویمہ طرف بجرچن علاماتن تہ رکاوان. واریاہ زیادہ فائبر آسن کن ببر بیول ہضمہ خاطر تہ واریاہ مفید. یہ خونس مز انسولین برقرار تھوان تو کولیسٹرالس تو بلڈ پریشرس تہ ڈنج رٹان. ببر بیول کولیسٹرال کم کران یس زن ہارٹ خاطر سٹھا مفید. امیک باقاعدہ استعمال خونچن رگن ہز تنگی رکاوان تو خون رگن نرم تھوان. ات مز اومیگا 3 فیٹی ایسڈ آسن کن یہ دلس حفاظت کرن وول سٹھا اہم بیول ماننے یوان. ببر بیل تریش باقاعدہ استعمال کرنے ست شوگر یعنی ذیابیطس تہ کم گژھان. اکس اونس ببر بیلس مز روزمرہ ضرورتک 14% کیلشیم موجود آسان یس اڑجن وزن تو مضبوطی عطا کران. امہ علاوہ ات مز موجود زنک تو باقی اجزاء ٲسس تو دندن ہند صحت تہ برقرار تھاوان.